Yes, ni Paradizo TV twarabiyemeje twarabihaye kandi koko ntago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Rero tukomeje kubagezaho amakuru ya M23 ikomeje guca ibintu muri rucuru. Imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 irakomeje uhereye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Kamena 2022 mu gace ka Bikenge na Ruvumu. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye. Ejo ku munsi washize nibwo byavugwaga yuko M23 yafashe undi mupaka nawo uherereye ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Twarabiyemeje twarabihaye kandi koko nago tuzigera tubatenguha n'umunsi n'umwe. Impande zombi ziri kurwana zerekeza ku mipaka y'uduce twa Kisagari na Jomba muri teritwari ya Rushuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na societe civile avuga ko nyuma yaho M23 yegejwe inyuma ikava mu duce twa Kalambi, Kitagoma na Kitovu kuri uyu wa mbere yagabye ibitero inyuze mu majyepfo mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Inkuru dukesha radio Okapi ivuga ko imirwano yatangiye ahagana saa 3 z'ijoro ku wa mbere ikaza guhindura isura mu rukerera hagati ya saa 8 na saa 9 ku wa kabiri. Amakuru avuga ko abantu 9 bashobora kuba bapfuye mu duce twa Bikenye, Nkoke na Bukima mu gihe abandi benshi bavuye mu byaba. Abaturage basabye ko hagira igikorwa ibyo bitero by'inyeshyamba bigahagarara. Igisirikare cya Kongo ntacyo kigeze gitangaza kuri iyo ngingo. Ingingo ikomeje kugarukaho mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba ni y'ubwicanyi n'ibikorwa by'urugomo bikomeje gukorerwa abatutsi n'abavuga ikinyarwanda mu bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abo muri Kivu z'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ni ibikorwa byica rubozo biteye agahinda byakajije umurego ubw'ingabo z'icyo gihugu FARDC zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR zashozaga intambara ku mutwe wa M23, umwe mu mitwe ibarizwa mu mashyamba y'iki gihugu. Kuva iyo ntambara yatangira ndetse na M23 igafata ibice bimwe byagenzurwaga n'ingabo za FARDC, abaturage b'icyo gihugu bavuga ikinyarwanda by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi batangiye guhigwa bukware. Bamwe baricwa abandi bavanwa mu byabo birasahurwa. Ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugaragara amashusho n'amafoto agaragaza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafite imihoro n'izindi ntwaro gakondo aho barimo guhiga bagenzi babo bavuga ikinyarwanda, bakabatema bakabatera amabuye, abagore bakabambura imyenda bakabakubita mu myanya y'ibanga n'ibindi bikorwa byiyica rubozo. Ikibazo gikomeje kwibazwa na bamwe mu bakurikirana hafi ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu ni uburyo leta ya Kongo irangajwe imbere na Felix Antoine Tshisekedi ikomeje kurebera ubwicanyi burimo gukorwa n'abaturage kuri bagenzi babo, ibintu bishobora kuvamo jenoside. Abavuga ko ubu bwicanyi bushobora kuvamo jenoside babiterwa no kubona abaturage bahiga bagenzi babo babaziza ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi, bakabahiga bafite intwaro gakondo zirimo imihoro ndetse bamwe bakaba bakomeje kwicwa. Umunyamategeko akaba n'umugishwa nama muri politike akaba by'umwihariko yarakurikiranye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, Gatete Nyiringabo Ruhumuriza agaragaza ko ubuyobozi bukuru bw'igihugu ari bwo bufite ubushobozi bwo kubuza abaturage kwica bagenzi babo. Ku mugoroba ku cyumweru tariki ya 19 Kamena 2022 Gatete yahurije hamwe mu mpaka abanyarwanda n'abanyekongo binyuze kuri Twitter, aho benshi mu bakitabiriye bagaragaje ko ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Ni ikiganiro cyagarukaga ku cyakorwa kugira ngo ubu bwicanyi burimo gukorerwa abatutsi n'abavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buhagarare, cyane ko bukomeje gutizwa umurindi n'ubuyobozi
ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'inzego z'umutekano by'umwihariko. Kuba abaturage barimo urubyiruko, abatwara za moto, abahinzi n'abandi barimo gufata imihoro bagahiga bagenzi babo babaziza ko bavuga ikinyarwanda cyangwa ari abatutsi, ni ibintu bamwe bagaragaje ko ari ibikorwa byo kwamaganwa kandi bigakorwa biturutse ku buyobozi bukuru bw'iki gihugu. Uwitwa Simba yagize ati ntabwo twahora mu kuvuga inkomoko ya M23, ahubwo igihe kirageze ngo tuvuge ku bwicanyi burimo gukorerwa abaturage bagenzi bacu. Ni ibintu bigomba guhagarara kuko biteye agahinda kubona umuturage yica mugenzi we. Yakomeje agira ati kuba ingabo za leta zishobora kugaba ibitero kuri M23 ni ibintu bisanzwe, kuba abasirikare bashobora kurwana n'ibintu bifite impamvu, ariko ibintu ntashobora gushyigikira ni ukuba umunyekongo yafata umuhoro akica umututsi cyangwa undi muntu wese nubwo yaba ari umunyarwanda nk'uko bivugwa. Ntabwo nabishyigikira kandi simpamya ko hari undi muntu ubishyigikiye. Biteye agahinda. Yavuze ko nawe ari umunyekongo kandi ko adashyigikiye ibikorwa bya M23, ariko ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile biteye agahinda ndetse bigomba guhagarikwa vuba. David Umukamati yagize ati kuba abaturage bafite imihoro bashobora guhagarika cyangwa gutema bagenzi babo b'abasivile ntabwo bishyigikiye na gato. Turasaba ko polisi yabata muri yombi bose. Yakomeje agira ati guverinoma nayo ikwiye kwitonda muri ibi bintu. Umunyarwanda ashobora kuba ari muri Kongo ku mpamvu runaka, ariko n'umunyekongo ashobora kuvuga ikinyarwanda kandi atari umunyarwanda. Uwitwa Jimmy Manix yavuze ko guverinoma ikwiye gushaka umuti w'ibi bibazo mu maguru mashya, abaturage bagahagarika ibikorwa by'urugomo n'urwango kuri bagenzi babo, ariko bakanashaka uburyo intambara ya M23 na FRDC yarangira. Imwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba nuko ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukwiye gukora ibishoboka byose bugahagarika imvugo zihembera urwango rwa jenoside zimaze gufata indi ntera muri icyo gihugu. Abakurikirana hafi ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko bidakwiye ko abashinzwe umutekano barimo ingabo na polisi bari bakwiye gufatanya n'ubuyobozi bw'igihugu cyabo mu kwamagana ubu bwicanyi bukorerwa abavuga ikinyarwanda n'abatutsi muri rusange, kuko naho bahuriye n'imitwe itwaje intwaro nka M23 n'indi ibarizwa mu mashyamba y'iki gihugu. Nuko rero imirwano irakomeje hagati ya M23 ndetse na FRDC, ariko n'urwango rukomeje kwiyongera. Ariyo mpamvu natwe ibi bintu tubyamaganye twivuye inyuma yuko bitari bikwiriye. Ni Paradizo TV twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntago tuzigera tubatengwa. Turagoma tubagezaho amakuru yose aba agiye agezweho, tugoma tubabwira kuri M23 ndetse na FRDC aho imirwano ikomeje kugenda isatira. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya umucikwa n'ibyiza byinshi tugenda tukugezaho. Reka tubonane ubutaha. Muhorana nande na Bukadif uhora abagezaho ibyiza, amakuru update, amakuru ya entertainment n'ibindi byinshi biba bigiye bitandukanye. Reka tubonane ubutaha. Bye bye.